Yes nk'ibisanzwe nkuko muri kubibona uyu munsi twahinduye musanzwe mutubona muri stade ariko kuri iyi nshuro dore ngikipe ya APR FC nkuko ariyo yakiriye Musanze niyo nubundi iyibanjirije murayibona muri kwasteri nziza cyane za gisirikare ndamubona imbere Mama Dusi niwe wicaye imbere kabisa akaguru yagashyize hejuru uyu munsi mfite namakuru yuko Mama Dusi agomba kubanza muri iki kibuga ngira ngo muramubona ngo William Togwi ngiyi APR kabisa uko isesekeye hano kuri Kigali Pele Stadium ese uyu munsi ishobora gukubita Etincelle ibitego bingaye jya muri comment umbwire ukubona uno mukino uri buze kurangira ndababona ba Clement ndababona ba Yunusu kabisa equipe ya APR kabisa uyu munsi navuga ngo nta mukinnyi n'uyu numwe utari buboneke kuri no match dore nguwo kabisa dore nguwo Yunusu inyuma yaho toza bo baza mu modoka kabisa ya GR yanditseho government numva niyo ibigomba kuza inyuma yabo dore ni staff ni equipe za kabisa inaherekejwe cungiye umutekano moto imbere n'inyuma kimoto ni equipe ya gisirikari niyo mpamvu baba bagomba kuyigenda imbere n'amamodoka bagendamo ni amenshi ni RDF cyangwa GR kabisa reka tuze kureba mukanya kwitara turebe kwitara emi urabona ni bingahe umva Etincelle irarya nka 5 bro kuko turebe mukanya ngiye gusesenguza umuntu bitano big man ambwire uko bimeze tumeze neza cyane nta kibazo tumeze neza cyane mugiye gukina na Etincelle uyu mukino wakabaye ko barabaye ku munsi wa gatatu ni ikirarane uyu munsi Etincelle mwiteguye gute Etincelle ni ikipe nziza ni ikipe z'umupira ntabwo umuntu yasuzugura ngo avuye ngo yenda ngo tuvuye ngo turayisuzugura ariko intego ya APR ubundi iba ari ugutsinda niyo intego ni ugutsinda akanya Mameri Dawo yagarutse navuga ngo nta mukinnyi mu gifite hanze arabongerera iki muri squad no umukinnyi mwiza ariko nubwo abatagarutse ikipe ya APR ahantu hose ruzuye we yakinisha wese icyangombwa no kuba biteguye gutsinda kandi icyo nzi cyo nuko babyiteguye cyane ni equipe ya APR itari kwitwara neza imvuga kwitwara neza ndavuga ntiri gutsindwa ariko iri gutakaza amanota menshi cyane ku buryo n'abafana tugenda tuganira ubabaza bakavuga bati equipe yacu yaguze neza yarekrise neza ikibazo n'umutoza ubona mwebwe biri gupfira ye bira ni ibintu bisanzwe nta kintu kirenze ikipe ntabwo iri ku mwanya wa nyuma ikipe ntabwo iri ku mwanya mubi kunganya n'ibintu bisanzwe gutsindwa nyine twatsinzwe umukino umwe ntabwo ari ibintu birenze ahubwo igihe no kuvuga ngo twebwe ibyahise tubyibagiwe ahubwo dutegura ibiri imbere icyo tureba ni match ziri imbere yaba y'uyu munsi ya Etincelle yaba n'izindi ziri imbere yaba ya Police tuzakina ariko ibyarangiye nta byacitse bihari kunganya birasanzwe kandi ngo biba muri resultat ho gutsindwa no kunganya twebwe rero umukino tumaze gutsindwa n'umwe kunganya byo ni ibintu bisanzwe ariko ikiriho no gutegura imbere murakurikiza ikipe ya Polisi kabisa ikipe ya Polisi navuga ngo ihagaze neza ikipe ya Polisi urabona uzayiva mu nzara byose ni imikino Polisi gukina nayo ni nkuko wakina byose ziva amanota 3 ikiri ngombwa no gutegura intsinzi tugatsinda intego ya APR muri uyu mwaka iracyari yayo intego ni ibikombe atazanya umuntu kubeye cyangwa ari ikipe zatwara ibikombe ikipe ya APR izatwara ibikombe rwose nongere mbisubiremo muzaze muhimbaze nyuma champion irangiye intego ya APR ni ibikombe ikipe y'intare kubona ibikombe hariya ntabwo ishobora kukigusigira nta gato yagusigira banda akatwiganirire nanjye nguvanda reka twiganirire urabona muri no minsi umupira urasa nk'uwasubiye inyuma abakunzi ba Ruhago muri stade urabashaka ukababura kandi n'imikino iri kuba ku navuga amasaha meza ku matara urabona ari iki champion yacu twakura iki ngo yongere shining twongere tubona abantu kuri stade uragera muri vol ugasanga haruzuye ariko hano abantu bari kubona ari iki uburyohe bwa champion irabura iki yacu natwe ngo yongere garuka mu bihe byayo ubundi uburyohe bw'abafana kugira ngo buzure stade ni intsinzi iyo ikipe zitsinda abafana bagaragara ku bibuga cyane ariko ngira ngo ibyo byose amakipe hari ukuntu agenda bikosoramo
muri iyi minsi turaza kubona abafana barahari nta naho bagiye nta n'ikipe gitakaza abafana barahari ikiri ngombwa no kugira ngo hongerwemo agashyuhe kugira ngo ikipe zitsinde nta kindi kintu kiri umukebe uyu mwaka uramutwara igikombe harimo angahe kubona bimeze nabi ntabwo ari gembe igena amanota azaba arimo sijyeho gena amanota azaba arimo ariko cyo nzatwara igikombe iri inyuma yanjye eshanu ubona uko bizarangira Vanda unibuke ko dufite n'abashyitsi badusuye muri shampiyona uri muranyita izina ritari ryanjye murangana songa mbere na Vanda be murangana mbakunda kimwe mpangire eshanu kubona zizarangiza iya mbere ni APR izindi ntuzimbaze icyo iya mbere ntabwo ndi bupange izindi iya mbere ni APR izindi ntuzimbaze izindi sinzi kubaza zigera zirwanira iyo ngiyo zishakira imyanya ariko iya mbere ni APR angazi iyi match urabona ari bingahe iyi match ndebye neza ishobora kuzamo ibitego 2-2 cyane kangushimire songa mbere dusubira inyuma ya match murakoze cyane Yes, ngira ngo uyu ni umukunzi w'akadasohoka wa ekipe ya APR FC agenda kabisa no umunyamupira ni umwe mu bantu bakunda ekipe ya APR FC mpagaze hano rero hano niho ekipe zigiye guturuka inyuma yanje uyu munsi twahinduye twajyaga tubereka turi muri stade imbere ariko uyu munsi noneho ekipe ya Tenseri igiye guturuka hano inyuma yanje ekipe ya APR inturuka hano imbere yanje tubereka uburyo zinjira muri stade ni umukino navuga ngo ni umukino dushobora kwitegamo ibintu byinshi ekipe ya APR FC mu manota 6 aheruka ifitemo amanota 4 iheruka mu mukino iheruka gukina yanganyije na ekipe ya AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe mu gihe ekipe ya Etincelle bagiye guhura nayo yanganyije na Mukura igitego kimwe kuri kimwe navuga ngo ni intare ebyiri zigiye guhura zakomeretse reka turebe rero turebe uko biri buze kugenda sorry ekipe ya APR ahubwo iheruka kunganya na Musanze igitego kimwe kuri kimwe hano nubundi hari kwitara reka turebe rero ko ekipe ya Etincelle uyu munsi ishobora nayo gukora mu jisho ry'intare cyangwa se mu gihe niba APR ishobora kuyizukiraho abakinnyi ba APR Mameri Dao yaramaze igihe atagaragara mu kibuga ariko uyu munsi aragaragara ku buryo n'umutoza amugira ikizere ashobora kubanza mu kibuga kuko iki cyumweru cyose yakoze imyitozo iri furu abandi bakinnyi bose ba William Togi ba Mamadusi ba Umborenga ba Kerema bose barari navuga ngo ni ekipe ya APR yuzuye kuva mu izamu kugera imbere navuga ngo abafana ba APR ubona uko ekipe yabo iri kwitwara muri no minsi bitari kubashimisha iyo batunze mikoro nta kindi baririmba baravuga bati nta mutoza dufite uyu mukino wakabaye kuba warabaye ku munsi wa gatatu ariko ekipe ya APR yari iri muri CAF Champions League niyo mpamvu uyu mukino utabereye igihe n'umukino w'ikirarane nkwibutse ko APR na Rayon Sport harimo ikinyuranyo kinota rimwe uyu munsi ikipe ya APR iramutse itsinze ikipe ya Etincelle yarazamo hagati yayo na Rayon Sport hajyamo ikinyurano cy'amanota 4 mu gihe Rayon Sport yo izakina ku munsi wo kwa gatanu na ekipe ya Musanze hano kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 12 reka rero turebe ku mpande zombi ubusesenguzi bwiza ntahandi ni hano documentaire nziza ni hano ndetse na highlight n'ahandi uri buze kuyikura ndiwizi Emi Blight ambereye kuri kamera mbanze nkwibutse ko amakaro meza ni muri Raguruwari Raguruwari Trading Limited yo ntikwereka inkongoro gusa ahubwo ikwereka abo yareze uzarebaho amakaro yayo yubatse ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha inyubako zanyu rero nimuziha agaciro mwubakisha amakaro ya Raguruwari Trading Limited akomeye adacuya idahangarwa mu guhangana n'ubukonje humidite usanga mu gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. Raguruwari Trading Limited, good tiles, good price. Umaze iminsi wibaza ahantu hizewe wajyana imodoka yawe ikongera ikamera neza nk'ivuye ku ruganda? Junior Auto Clinic Limited ni garage rigezweho
riri mu ya mbere mu Rwanda. Dukora ubukanishi rusange, tugakora boîte de vitesse, diagnostic, aho twifashisha imashini scanner zigezweho. Dukora amashanyarazi y'imodoka, suspension, turagorora tukanatera n'amarangi bikaza kwabyo, tukanashyira amatara n'amapine ku murongo hamwe n'ibindi byinshi. Iwacu twakira imodoka zose, zaba izinywa karibira, hybrid hamwe na full electric. Ese wari uzi ko burya za pièces de rechange zidapfa kuboneka ino, tuzigutumiriza ibwota amasimbi zikaza mu gihe cyihuse cyane utarinze gutegereza? Ntabwo tuvura imodoka byonyine, tunigisha ubukanishi, aho ishuri ryacu ritanga impamyabumenyi buri mezi 6. Turi igaraje ryemewe n'inzego zose. Ushaka kutugana duherereye i Musanze hepfo ya gare, urenze kuri controle technique nyuma ya Mars Hotel, neza ku ruhande ruriho ikaragiro. Ku bindi bisobanuro hamagara 0783 03 161. Kosora ikozwe mu bimera by'umwimerere kandi ibyo bimera bifite umumaro mu buzima. Dukunde kosora kuko ikosora mu buzima bwiza. Kosora uranyura uradusukura, ikosora uraryoha uradutera imbaraga. Ikosora ni isoko y'ubuzima, ishyigikira imbaraga n'ubushyuhe, ibisubizo ku bushyuhe bw'izuba, ugufata neza mu buryo bwose. Ikosora uranyura uradusukura.